Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki arngut ki MLA ke NPP kata uba Wailad mi ki Shylla na Juwai constituency but Brening Sangma na dalu kila poi Nyngkong Ïing sa ulat ke jela hakapor sau bije janmiet shwabanit bam Smai kum ki menteri ke sarkar MDA2 hakapor san bije janmiet lai iru sayu MLA ke jirang constituency uba sastana sotun ubalawan poi hakapor sau arpo minute janmiet lai I begini ki menteri ban sabam Smai kilawan lang bat ki bahayi yang jongki.